Signora Sabina Oki husi aldea seben suku Bobometo posto administrativa o asilo. Hamutu ko komunidade sira husi aldea seben hato sirne preocupação ba presidente autoridade raiwa kona ba vemos. Banhira sira kurube I hamota Noel ekat. Kangga saan? Sabina Oki? Aldea? Aldea seben suku? Suku Bobometo posto? Posto asilo. Oh, mati Minu kah? Minu ha? Rantai mo ba may ini? Seben nemon soil siya. Signora Sabina Oki husumo sa presidente autoridade raiwa Rogério Tiago de Fatima Lobato atunu ne continua obra nebe governo anterior raihela. Hodinu ne bele normaliza canalização bemos husi Noel ekat ba comunidade sira iha aldea seben suku Bobometo. Signora Sabina Oki mos hatutang katak. Banhira ami kurube iha mota Noel ekat tengki selu kareta. Kada umakain hamutuk osang homontante $3 atunune bele selo kareta. Kalau bina oil ka fungsi do? Teka na no. Oil Oil na hele. helen obali. Se. Iyan ang teneo ka. Tekan fungsi ni tente Se. saben. Teka mo. Durante hindi jay. Ay bayan oto imong sotoy. Umbain oto. Se, ay bayan oto. Kira-kira onle kalau himbain oto. Oh, Kalau ulit make the romes, onle mi buah kah? di ka. Ulit tuwapos make the romes, ang tele $3. Pan ulit the romes, $1. Dollar teon ha. Se. So, ulit bila si imong so. Signora Sabina Oki mos afirma tang katak. Ami husi comunidade aldea seben suku Bobometo posto administrativa o asilo kada semana ida tengki kurube dala tolu o dala hat. Mai bekada umakain hodi de rom ida atune bela goenta loron ida kaloron rua. Ay ka telefon no sino, lalo nubam tayo tawekin. Nugum tin oke. Se. Jadi Ne, ulit sumara sa kafe. kafe. Second hele nu. Alale ko. Eh? Bakan mo je. Bakat naik ke ses, swafoni. Artinya saya. Balok sirat, atuhetan informação nebe factuais no atuais, neta haluhan inscreva iha kanal APV23 Online News, aneham botão notificação, no comentário no fahetutan ba media sosial siraselu.